Sila bu nih. Sok-sok bahasa Inggris, sok-sok bahasa Inggris sudah. Emang Pak Ojo? Saya marunguto-nguto. Ah, mustopine tete kuma mereka kajol mai lapan. Ani tu dia berumur kuma Ojo. Neng tu lapuan, neng manuranti nyamuk. Bahasa orang mesti ada tema mereka kadang ambil di laput. Iya dah mak Ojo. Mari dia lagi si 92. Patial-tial hon. Pakai bahasa Inggris susah mai. Jadi, belum bahasa Inggris buah orang. Benerin gedui. Tarong deng gesong nih. Dang cocok lagi merede sini pakai bahasa Inggris. Patial-tial hon. Bahasa orang cocok dengan nama Pak Ojo. Patial-tial harus sama dia masuknya. Bapak tiap-tiap lo mana mak Ojo. Udah, masuk di lagu lagi di sini. Ini matong. Forever and for you, believe in everything. Tahi ba, inna kan? For you, no for me, together. Wah, orang boleh dia Pak Ojo. Ada nggak tahu lagu song ni? Salah orang dia mesti dah. Dang masalah salah mang so salah mak Ojo. Dang masalah adong dagu mang nasodong dang ipar masalah nasonari. Cuma dang cocok kalau ki mangede song ni ido. Dang cocok buah, aduh mesti masuk. Badang mau cocok nama Ojo. Betul. Pas nakin nama dia lagi sonikan, kumer muti. Bah, sungguh baga panarik ni lagu bayan naraku kan. Baru hutid de bang itu meja nai. Sigaret lu mat do be sigaret na. Ini mah cocok song ni. Sigaret lu mat do. Nanggo paling yang boleh ni lagu-lagu bahasa Inggris song ni kan. Ya minimal ni sigaret na mang na Dunhill kan, mang na Lucas Trike baru cocok. Ayang kalau lu mat do berungang sigaret. Pula patel-tel huni memerdion bahasa Inggris so cuma Ojo. Bah, pakai cek ini yun buah lagi tak ada pe marsiaret lu merebukus daripada wo ngana marbatang marutang musi mau raho di lapo yate. Tahu lo yang ini Ojo, segala itu marbatang tu. Jadi jujuk musi ya marutang. Ali dang pakai bahasa Inggris dang sok lagi petet lo pakai bahasa Inggris. Sok pakai bahasa Inggris meredi. Tapi bahasa Indonesia pe sana lancar lagi. Betul. Narai bahasa Indonesia nama lagi madokon natar sada. Betul lah idokon kemarin satu inna. Baru bahasa Indonesia madokon salak kudo idokon hayal ki sendiri ku inna ton kan sendirian idot tong. Ima buktina bahasa Indonesia apalagi dang lancar. Sok kamu siapa bahasa Inggris. Sigaret tapi lu madok. Juga nanti agak sekundar harga kan cocok banyak lagi bahasa Inggris. Si sudah diurusi ho. Masa dia bihoro ya pot? Lo maunya lagi, mang nomor gue ya lagi di sini. Salah menang dirugi ho. Soalnya protes doko. Dang na protes sama Ojo. Kali mingor hubungi suara songun itu pinggol hon. Supaya ko mingor, sok berbahasa Inggris. Ali lo gitu tinggal lo malah weh. Menurut tu kok sendiri mang nama salah bi gua. Baru pala nomor bahasa Inggris salah ki meriti. Tro mingor ni mo pinggol. Bau nang bigi. Boleh subigi, baharo ah. Asas. Soalnya pejam tinyamukan. Takut. Di sini ini, wah, bahkan itu tinggal hon. Mingor kurasa. Soki berbahasa Inggris. For you and for me, every day, forever. Sigaret lu mat sosok bahasa Inggris. Pokoknya mau kutu mau cok. Anggol neng 500 dono tabay tupak tatu bestay. No pelong mulak kita. Bailaw dusungin mo. Bahasa pilah. Bailaw mara. Masa kita kasi pangarat to mulak. Marpesta ang kita. Baru 500 ba benon? Apa juga pikir jo? Buah pikirannya maton. Dia lah pangarat to hita mulak tu hutaan. Halamar pestang kita. Neng gudang liano. Bawa berjaga di image tada. Di holan ning berjaga image mo so terang mangko di pangarat to no. Anggo masalah makan ini pula biar mau uco. Aru pidung nomor tong-tong langit di sarut Tuhan itu kan ing dol. Tak surat deh. Dia berong do songoni. Alai mah. Pokoknya bolo kemula do hita mulak alai so tung di kokuan no so tung tabayan 500 tupak tan no tusi. Dangulau. Basik ko Pak Ojo. Ning saria bola kurle nomo. Pikir honomo datong. Bolo hali dua hita mula. Ongkos ta PP nasa dia. Dang do puang makata, dang do pe sigaret menong di pesta sok kumanggalang akajol meho di si. Ning tebe do penemo. Muse tong nomor pikir ho, kadang ang kita kadung nomor peston, akan nomor tinudohon nama. Kecuali nak king kita kadung. Boy harum mangutang. Benon. Songin HP ho. Basta sunguni do HP ho mo. Bali tu ako ha. Dia lili ko dia lah soto ang kita kadung ala anggisin bapak udakku. Wah. Gabi songni belum mo. Kulang 500 belum mo. Nung hebat nga boy ngoni. Ya bereng akala nila ni pesongni do.
Dang ada pilah dusung ni. Dang dong pila. Bereng man nun. Honas Panggaro. Bereng man Pak Ucoki. Pak Ucoki mula sa pangratuan 500 million tupa na. Ba, Daripada 50.000 Pina. gabi bau kwarta no di huta. Buhama ay kumulong kita sa na jago di bereng angur. Oh, situ itu tuh mulak do akak abang ni inarban ni kan. Pakai umi sotik nyon, pakai. Baik, saya gurang-gurang nak kahon nong batu pak, saya gurang nak. Betul do? Alisa hat tu son. Ngatamu, ngatan geleng mon. Betul do? Berpikir hotik, dang depan nong pesta pacar-pacar kok aja boleh dong ngamu manggalan hosi ho. Diberi korong ambil di meja seraan minum. Lalu tu sinu si Panggaron, manggalan hosi. Orang sigaret na. Pakai muda omo, boleh ini na, dang adong semua di pikiran na. Boy do nau tiki, unang yang belutik, aliang kosong kodo. Oh, olong korang anong jajamu di pestay, unang palalianomu mangurupi para pestay. Betul kodo? Apa ko nak kubo to? Ima hulok kon. Mulu ko lao dito peste ko mula kita ikut tabayam mulu sis 500 si. Ang golo 500 do neng binoto paki nak ko mula ka. Wala ko mangula ko ni. Unang mula. Isuruh ko mo siya umulak. Beperdihat ko horoy. Ako taday. Alani hori ba na taday. Keluarga mo nang mula ima bau nang. Terbuhay ako roa. Cek jugul na maucuk. Oh, no jugul. Masa ang gini ba? Memang nang gini ba kadto? Wala 500 man itu pa. Ha? Gengsi hiyak ko beri ko. Gengsiyan. Bau nang mulak wa roa. Ah, nahong. Mukha daw. Ikaw na- Kan wala kimandokon unang mula bolo pala na si. Bau nang. May kumula do. Ali unang ni wala 500 tapay tupa ta. Eh, yung nang maksud. Bolo do kepeng mo taday. Bolo senao hola nido. Sendiri ke ko horo sudah meninyo. Naku perkira ho do sudene iba na nasi hurokon. Si jugul ho ngawro kon. Tabay si 500 si. Nga pikir hele hurokon tu ho pa ucho. Nung nga boy be. Jugul yan iko pikir hele na yung makatay tu ho. Jugulia bagal. Ah, aku dah. Langsung ni. Ah, aku ini mah rokok tu. Boleh kau mula duit so tu di beko 500 tu patah. Kau lobi sini. Asal jago tadi bayar. Ah, Ba tahe. Moli do maralo na matoba. Jugul hiyan. Kaya biabi do kun na jugul. 500 pebinain bangurupi para pesto. Nga hebeti. Dang do pen nung mano bahula-hula. So nasa kasi. Ikut tong sa dompet ni Boni keluar. Alang dipikir ka mau ni. Wala kata na do si Begion. Lang marpikir. Nasi heli-heli do nai. Ongkos tu hutaan nung sedia. Saya 5 delan ikut 500.000 habis. Dok mangat dok sigaret na dok dihena. Saya heli mulat naik nung 500. Dang do pihak kau oleh dia segala macam. Si buan itu hutaan. Pola madok do malu. Kira dong miring. Do mom bolo mula imu mula, bolo dang imu dang. Pirang lepur aku.